ko jango e alkamisa wonata nyande arafa ko nden nyande hajjiyankoɓe ɓen ƴawata arafa makka ko ati ko laɓɓinen seeɗa ko honɗum woni nde ɗo ñalande arafa on sa yewten kadi moƴƴere ko woni kon e mayre ko waɗi sinuɗen ɗo urgent ko par ce que en heddoraɗo 24 heures ɗo e ñalade arafa nde natude idan no wodi piiji hanaɗi waɗede ñande arafa tawa ɗo si a eɓɓidanaki ɗi law a heddora 24 heures ko eɓɓidirtoɗa ɗo sina ɗum haɗa ɗum ɗon laawikema humpiten ɗon kadi hon woni moƴƴereji ko waɗete kon e ngoɗo fello humpiten kadi wono sonnaɓe tawɓe ɓen hiɓe fiili ɓe wawata wadde no gasa goɗɗi goo ko yamira e ngon e yani ñande arafa ko honɗum hani kamɓe kadi hani ko ɓe watta fi hara ɓe perdali baraji ɗum ma nawnuɗo waali tawa hino nawni waali o wawata wadde horugol o wawata wadde piiji goo kono tawa hakkille makko ɗen no timmi ko honno kankadi o heɓirta baraji janggo arafa bal gollal ngol moƴƴere janggo ñande arafa o honɗum woni ko jortiɗen e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum falaɗen andingol ɗo awwalan ko ati kon ko wiyete arafa hiɗen andi wona ñalande nden janggo wiyete arafa ko nokku on wiyete arafa on nokku kadi wona e aduna on fo o woni aduna on e yaajude ko nokku ngotu wodi ka wiyete arafa kon towni ɗum ko makkatul mukarrama si ɗon feƴƴi aray nde ñalande arafa hitande kala hitande ko nde wotere pet nde arata hitande kala hitande ko nde wotere nde ñalande ɗo nde arata ko nden ñande allahu subhanahu wa ta'ala woni ko newnani e jiyaɓe makko ɓen iwrugol kala leydi e hoore leydi allahu ndi kala pays e hoore leydi allahu ndi allahu o moɓidiraɓe foppa janggo kala yahuɗo hajju janggo aray himo arafa kala mo hewtali arafa aray o hajjali arafa noon wona fello ngo yiyeten ɗon gon tun bal ko hollande yaajunde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ɓe accali hay e hunde ka dina ɓe holluno sahabaɓe ɓen ɓe maki iwɗo o heɓi ɗo o cende ɗen fuu ɓe maki iwgo sengo ɗo heɓi ɗo ko ɗum ɗo wiyete arafa kala wonɗo nderga ara himo nder arafa wona yen sikku ko yahugol tun ƴawoya ka hawre fello dow mema plié wala waɗanogal ngal la ko ɗum waɗi haray buyno ka tanteji maɓɓe ɓe yaltata nder ton kono hara ɓe nder arafa on ko ɗum waɗi haray guidde ɓe yadante muɗum ɓe holla donc on nokku ɗum wiyete arafa ko nokku yaajuɗo kadi par ce que on imagine ay ɗo ko fanɗi fanɗude wo hande ko fanɗi fanɗude wo hara ya 6 millions ma 7 millions yewɓe hajju minimum hara ya 7 millions de personnes arɓe fotti fewno ɗon si tawi timmade 10 millions arɓe fotti ɗon fi waɗugol on ɗum hajju ngu jon noon o arafa nde ñalande wiyetende yawmu arafa ko ñalande nde julɓe ɓen fuu jaɓanɓe allah ɓen fuu arata yeeso allahu subhanahu wa ta'ala ɓe weeɓito ka allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wiya allah ko min jiyaɗo ma wonɗo ma bonnude on ni ko min jiyaɗo ma wannoɗo ɗiya boneji fuu ɓe ara ɓe wullaka allah ko ɗum waɗi kala anduɗo yani qiima teddugal e honneur heɓugol yahugol daro arafa ngal si o hewti ɗon tawa mo andi ko hajju naɓi mo jawdi laaɓuni wona fiyo ɓe innumo hajja wona fiyo ɓe innumo alajji wona fiyo nane kaari hajjoyi ko naɓi mo ko tuubugol ka allah si o hewti ɗon bi rabbil kaaba o wata iwde ɗon gite makko ɗe wullaɗe par ce que sa hewti ɗon a andi tay ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam maki kon kala iwɗo ɗo hande ka fello arafa ɗo tawi o laɓɓinani allah hajju makko ngu haray himo wayi o ñande o jibina e bakkatu ɗon andi bobo so jibinama hande haray o mara ko wiyete kon bakkatu ko ɗum waɗi haray si a hewti ɗon non joni a anditi ko duuɓi jeɗu hiɗa yeddude allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi hiɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala enen ɓe wonɓe ɗo fuu e kala hayɓe ala ɗo ɓen siɓɓe meɗen ɓen fuu kala mo allahu on newinanali tawa yawgol ɗon hajjara sabu allah yo allah newinan en fof meɗen yahen ɗon hajjoyen tawa ko sabu allahu subhanahu wa ta'ala nabi en ɗo mi torki allah yo allah newinan en yahugol ɗon hajjoyen hara kadi ko ɗaɓɓugol yarluye makko on kanko allahu subhanahu wa ta'ala sabu wallahi en mara hay e nokku e hoore leydi allah ndi ko heɓeten ko yawmu arafa yani arafa ɗon mo yaari ɗon sabu allah o hajjani allah o darike ɗon o torki allah o jangi o rewi lawol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli e ngol wallahi e maraka heɓeten moƴƴere ɓuri ɗon yafanede bakkatuji ma ɗi gollunoɗa ɗin fof majji ko ɗon tun heɓata ɗum iɗen toro allah siɓɓe meɗe yawɓe ton ɓen fuu yo allahu newinan ɓe jaɓana ɓe hajju ko ɓe woni wadde kon mi tori ton feƴñanen vidéo on fiya woɓɓe go kañum kadi hawrodirɓe ko wonɓe yodde kon bisimillahi taala haray musidɓe julɓe tedduɓe jon noon ɗo hewtugol ma ɗo ko nden ñande wiwɗen jiyaɓen fof arata mo kala arda e bagage mum bonnere o nden ñande ko argol weeɓitana allah sakuji ma contenaire ji ma boneji ko marɗa ko holla allah ene allah miɗo ari ɗo miɗo addori ɗe dolle ɗo fuu bakkatu miɗo reconisi ko min bonni ɗum ɗo kono mi torikema allah mi jortaki hay goto sina an allah wallahi allah subhanahu wa ta'ala si a yafakilan mi mara yafotoɗolam allah si a yafikelan ala lettowolam allah e hoore komi bonni kon fuu miɗo jortima an ko a woni jawma an ala kam mi hotira si wona kama an allah mi torikema yafangalan ɗi bakkatuji am
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki hakke ko ngal ñallal teddi ka allahu subhanahu wa ta'ala hakke ko allah weltorta ngal ñallal o nodday malaikaɓe makko ɓannaɓe ɓen o inna ko onon yo malaikaɓe am ndaare jiyaɓe am ɓen ɓe iwri e cende ɗen fof e hoore leydi allah ni subhanallah o inna ndaare jiyaɓe am ɓen ɓe iwri nokkien ɗin fof ɓe ari ka an tuubugol rekonisugol wondema ko min jeyiɓe e tanɗinagol kadi wondema mi yurminayɓe allah dala ko onon yo malaikaɓe mi seedini on wondema ɓe arɓe ɗo fuu tawi ko addiɓe ko jawdi laaɓudi ɗaɓɓugol yarluye an on wona fi ɗaɓɓugol inde wona tampingol goɗɗo kala e maɓɓe arɗo ɗo wakkili rewi waɗi ko watte kon fuu ha hewti dari ɗo o tawa ko sabu an addi mo mi seedini on mi yafanike ɓe bakkatoji maɓɓe ɗin ɗi fof majji subhanallah siɓɓe julɓe allah ko mawɗo allah ko dokko allah ko yurmeteɗo mi torki allah yo allah newinangen ɗum enen kadi ya rabbal alamin tawɓe yahi ɓe yo allah newnanɓe ɓe yilto tawɓe yahali ɓen yo allahu newinanɓe no ɓe yahira arsika ɓe jawdi laaɓudi wonɓe toon ɓen hannde yo allahu jaɓanɓe ya rabbal alamin joni noon musidɓe julɓe tedduɓe saabu teddugol ngal ɗo ñallal saabu moƴƴere allah nde yaajugol moƴƴere allah nden ñande arafa tawi o hannata ɗum ɗo o heddinta ɗum ɗo e yawɓe hajjuɓen tun par ce que no wawno wonde hara ko hajjoyɓe ɓen tum mari ɗum ɗo hannde kadi yani hara mo ala ton yahaali ton mara bénéfice fus e ngal ñalla kono allah ɓay ko o yurmeteɗo imo yurmeɗe moftanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ay naafo heɓatata yahugol ton hitande kala si ɓeɗo yahi hajji o laɓɓini ɓeɗo fo o wi onon ɓe arali ɓen kadi mi wallitoto on heɓon wooda ko heɓuɗo no nelaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa sallam makiri noon yawmu arafa kala mo allahu o newinani kala anniyaniɗo allahu subhanahu wa ta'ala o hoori ñallal ngal nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam maki ahtasibu ala llahi an yukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu nelaɗo sallah sallam ɓe maki kala mo allahu o newinani horugol jango yawmu arafa ɗum ko hitande kala hitande si a geri ha andi arafa hitande nde horuɗa o si a hoori ñallal gotal arafa nelaɗo sallallah sallam ɓe maki miɗo jorti miɗo tanɗini nelaɗo on noon si maki ɓe tanɗini e jungo allah haray koko laatoto wona siga enen ko wiyeten kon miɗo tijji o waɗanay lan ɗum ɗo o aroya o firta la si nelaɗo allah on mo allah ɓuri honnude on ɓe maki miɗo jorti ka allah miɗo tijji ko ɗum woni miɗo tanɗini ha ɓatto pellet ko ɗum woni awa inchallah allahu on o yafanto mofte ɗen o yafanto kala horuɗo jango bakkatuji makko feƴƴunoɗi hitande subhanallah bal o yafanoma kadi ɗi waɗoyta aroyɗi ɗin e nder hitande ndaare moƴƴere allah nde musidɓe julɓe o yafantoma ɗi waɗɗa feƴƴuɗi ɗin hitande fof o yafanoma kadi aroyeɗi ɗi ɓo andi ɗin a waɗay kono ɗo noon e laɓɓinay par ce que bakkatuji honɗi allah yafotoɗo jango wona an a arowo tewoɗa pas waɗa ñande wo ñande ko wiyete kon kaba'irul ism wano waɗugol zina wano shirkugol wano wujjugol goɗɗo arta hoora jango wi'a kadi si jango feƴƴi a continue kadi la ko bakkatuji tawɗi ɗiɗo wiɗa a laaɓanma a bonniɗi an o jiyaɗo ɗo kono laaɓanma ko a yeddo ko setane somin simma desida a wattata ɗiɗo abadan sa waɗi ɗum noon a desidi a hoori noon jango a laɓɓinani allah tawa na ya hooru fi innama fo no horude na ya hooru fi ɓe wondoɗa ɓen fo no horude na ya hooru fi ya heɓo inde ko ɗum waɗi sa a hoori a ɓesonnaki wonande goɗɗo ha nde miɗo hoori la ko allah wonɗa waɗande musidɗo julɗo idan allahu subhanahu wa taala say ko hoolirɗa ko ɓatoɗagol mo yurmene nden toromo yo o yafanoma e desidugol wondema ɗin bakkatuji ɗi annduɗa feƴƴanima fuu a wattataɗi bi idnillahi taala allah yafantoma bakkatuji ɗin ko ɓeɗo nelaɗo maki miɗo jorti si ɓe hoori allahu o yafantoɓe bakkatuji hitande feƴƴunon nden e hitande arore nden ɗum ɗo noon koɓe ala ka hajjuɓen wonɓe ka hajjuɓen kan hiɓe mari ko ɓuuri ɗum kamɓe ko hajjugo ko yani jango na horugol kamɓe ko rewgol allah subhanahu wa taala waɗa du'aji ɗi arete yewtugol ɗo ɗin joni idan haray ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓira ɗen jango wona noon horugol ngol tun kono kala julɗo tawɗo himo selli himo laaɓi onon sonna ɓen haray jango ko yo otigi anni yo bi idnillahi taala o hooray ɗum ɗon wona yen néglige ɗum ɗon few wota goto jaɓoratugol ɗum asimin ni on yon feƴƴi vidéo on no gasa saabu allah waɗa saabu an ko partage ɗa kon goɗɗo hawrodira e nde yewtere hara o yeggitino jango ko arafa ma o andano jango ko arafa par ce que e yii hay ka commentaire ji ɗo woɓɓe landike e joni est ce que ko jango woni arafa idan no woodi woɓɓe humpitakida ko ndeto woni arafa idan ɗum ɗon no wawa nafugol woɓɓe go tawa ko saabu an ko waɗɗa kon bi idnillahi taala hay naɓugol tun audio eɓe andanɗa ɓen ka whatsapp wallahi tawa ko saabu allah ƴettirta naɓa audio o wiya a jango ɗo ko arafa nani ɓen ni ko horugol naɓana ɗum ɓe joguiɗa numéro ji mum ɓen wallahi ko allah tun andi ko yoɓatama saabu nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki addalu alal hayri ka fa'ilihi kala tindinɗo andintini yamiri yo moƴƴere waɗe haray no waɗi wa waɗuɗo hay si tawi woni yimɓe ɓe waɗani kono ɓay tun a waɗi an si an a waɗi moƴƴere nden a tindini goɗɗo kadi yo waɗu allah yoɓete double saabu a waɗi an a yamiri kadi ko ɗum ɗo woni yiɗalngol julɓe ɓe moƴƴere nden nelaɗon sallallah alih w sallam hiɓe yamiri e moƴƴagol e mofte maɓɓe ɗen
yidangol mofte mabbe den ko yidan den hoore men kon ko woni dum natugol aljanna yalla wado ngebe amina ya rabbal alamin hara musibbe julbe teddube yuuden jango kala hebudo feere yo o hoor kala hellifaado hebudo feere hoorugol jango bal hay bibbe modon ben pay koy modon koy andinebe tawbe be jandi seeda be hebi wano 11 ans 12 ans 14 ans ay sibe hellifaka andinebe be hooru jango be andangal do nyallal ko nyallal marungal valeur ka Allah subhanahu wa ta'ala hare ko dum faalen andintinde telemma nyande arafa on jonno musibbe julbe be ala ben feere hoorugol jango wi en sonnabe taw ben be do kambe hara hibe fiilade jango madum nawnudo ha tawi docteur jonno seedanima angon awawata horugol jango honno marda ko wada nelaado sallallahu alaihi wasallam be labbinani en ko labbi post e maki innamal a'malu binniyat haray famen tawdo ko di ellaaji do mari tawa ella on ko iwrudo ko Allah tabaraka taala imma ko mawdo nayejo ha tay wawata ma hasko jenjo mo nawni ha o wawata laftani no kondanimo ma sonnajo fiilido ko ya hebu annuye ma on ka bernde wallahi min kadi si wonano o ella do iwrudo ko Allah mi horayno Allah andana ma dum wonde ma vraiment dum do a horayno si tawi a hebi on annuye ka bernde ma wallahi haysi a horano Allahu tabaraka taala o yobete joddi horu fi hon dum konto woni dalil men on de laado sallallahu alaihi wasallam be fokkitino nyande go Madinatul Munawwara senagol ka wiyete Tabuk gere burdo sattude burdo hulbinade e burdo tampinde julbe be mo laado sallallahu alaihi wasallam wadi on ko gere waddo on Tabuk gere waddo on Tabuk ko don be sonji yimbe ben seppi ha be don da hatay ko mabe hirsa gelodi din be yara ndiyan ko ni kon ka gelodi ni tamperende tajoni ko be hirsu gelodi boni waddade din be yara parce que don ka kantidi be seppi ha ko e de mobbe mabbe solan ni sumude ko yarete lebbi yawgol Tabuk kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam be makani do sahababe be maki wallahi ki yangi ki yudon e wadi do enen arbe do ben fab en feggaki do e hayre maɗum yuɓi den e bulla maɗum tampuɗen ɗo ɗonka maɗum heɓuɗen lo'ere yoɓaɗen baraji sina woɓɓe gono Madina ka ley leɗɗe Madina ɓe heɓi joddi enen kadi ko heɓuɗen ko kala ko Allah yuɓi en ɗo o yoɓay woɓɓe go ɓe accude Madina tawa ɓe arade sahabaɓe nelaɗo ɗum ko honno woniri nelaɗo maki nde tawno ɓerɗe maɓɓe ɗen no wondi e men ga hiɓe falano arde kowoni ɓe heɓali lawol no ɓe arira yuɗen kala tawɗo no nawni maɗum hino fiili tawa wawata horugol jango honɗum woni ko waɗata gogo labbinan Allah annuye on tawaɗa jogi ka ɓernde ma Allah wallahi min kadi simɗo laaɓuno mi horayno Allahu subhanahu wa ta'ala si tawi tu woni a laɓɓinanimo kala horuɓe jango ɓen e ammo horali on haray ɗon fota baraji Allah ko mari ko lannata so ƴetti o yoɓi fop joddi wotiri wallahi ko mari ko dillata